I ovom priliku sam iskoristio da budem deo akcije naše fondacije i da posetim jednu od 5 školica života koliko je obuhvaćeno programom naše fondacije, čija je vrednost uloženih sredstava preko 28 miliona dinara. Rani razvoj je od suštinskog značaja za decu i to je jedan od zadataka fondacije, dakle da se širi svest o samom značaju i važnosti pohađanja predškolskog programa. Nažalost, ispod 50% dece u uzrastu od 3 do 4 godine pohađa predškolske programe u Srbiji i zadatak fondacije je da to promeni, da obezbedi što više školica, vrtića u opštinama i u mestima u Srbiji koji su ekonomski i socijalno ugroženi, a zadatak roditelja i nadam se da će ih ovo na neki način ohrabriti da upisuju svoju decu u vrtiće i u predškolske programe i da, nadam se, razumeju koliko je važnost da deca uče od najranijih dana. Između ovih treninga uspeli ste da nađete vreme i za decu? Jesam, uspeo sam i uvek ću uspevati u tome i između ostalog na neki drugi način doživljavam sada vreme koje provedem sa decom zbog toga što sam se ostvario kao roditelj, tako da sam dosta emotivan sada kada sam sa decom, pogotovo u školicama života i kada vidim da deca uzrastu 3-4 godine su već tako pametna i znaju da sabiraju, oduzimaju, znaju da slažu, da komuniciraju, već da razlažu mnoge neke stvari u životu koje se možda u nekim uobičajenim uslovima kasnije stiču, ali oni već, kažem, stiču mnoge sposobnosti, pa i motoričke u ovako ranom uzrastu i zbog toga mi je izuzetno drago i to i jeste svrha školica života i ovih programa.